Tadi kami but capek duinya. Oh, ngeskuari mau masuk Badungnya kita mengelis yang masuk maling. Emang apa sih gak boleh? Oh, untuk capek duit len. Nangen gua rima. Nangis. Iya, nang di mana bulo amat? Atau ngikirim gua rima pan pegang pecel nangis terkenal. Hah? Pegang pecel kan ibu terkenal kemana-mana. Boleh terkenal. Sombong amat. Siang dahar. Dahar kan itu. Kadige. Hayang dahar, Bu. Oh, sudah dahar. Tadi itu di jero, ada kena piring. Di turban saji itu. Di mana, Bu? Jero. Jangan baik kan itu nak piring. Di jero. Jero imah itu, jero dapur. Didinya, Bu. Oh. Di jero nak piring. Mesti siapkan. Kami main dahar, Bu. Wih, wandal amat si anak. Tadi itu teh anak piring di jeronya. Dia mau sok jadi jelma teh. Gampang iya. Jero. Malang kayak gua ini. Tadi mau ngomong, Len. Kita ulah maling. Maju aing lapar mah. Kalau kita maling kayak jo, naon. Sok meroyang be. Aing yang. Woi, kemana sih? Balik lah. Hah? Balik. Balik. Oh. Daripada balik mah mending milu jeung yuk. Gak kemana? Geus pokona mah milu beres sebeus ya pokona beuteung. Perbetengan ya? Oh. Siap ayo. Perbeteungan mah. Yang lapar aja. Baik jauh ya. Bah, aing lapar aja gitu. Bah, masak tuh. Nah, dia nanyakan masak-masak. Yang dahar lapar. Ih, Dahar-dahar sia ulin malulu. Gawe teh daek. yang dahar lah gimana? Tuh yang dahar mah tuh nyokot ke dapur tuh. Oh, lah. Marahan. A few moments later. Oh, geus keur dahar aing maraban bebek heulan ya. Geus. Bisa pohokan sebanyak lah. Naon? Tangguan be nya di dinya. Di kemana? Terus tangguan be di dinya. Tangguan. Itu sia-sia aing lewat ieu. Aing, rek. Rek. Cokot kabeh lah di jero. Naon tah sangku. Sang di jero cokot kabeh. Jeung jelema datang. Woi. Naon len? Milik mau ke mana? Oh, ayo lah. Nyari sebak nyomal dengan aing bersih dah. Semuanya ke mana ya? Oh no. Bah, abang nyokot sanggup kami gitu. Sia nanyakan sanggup ka aing. Aduh kemana deh? Kami sebanyak tadi sanggup di para bengke bebek gitu. Aing mah gak nyaho sanggup di dinya di tadi ge. Aduh kemana deh? Di dina kayak apa doang? Sia mitna aku. Ini nah, tuh ada di dina kayak apa doang? Udah uyuhan aku masakin buat kamu. Mah yuk, tadi bis yuk. Di bae. Hah? Iya. Mana? Di dieu. Jadi dijing, tong nangeun. Kenapa tuh? Ulah ditanya deh lah. Mana mah? Sorangan ge weng dia. Ong saya dah. Leuh jing. Hah? Lauk Lauk mah bae. Olah lauk mah bae, aku lauk kiri.
Dia kanan mun kumaha. Oh, ada lanjutan. Mantap. Dia memarahkan ke aing. Aing ditarik enggak nyaho sama si didinya. Biakeun teu beung. Ih, mau macam apa? Moal ieu. Heuap ieu. Mantap ah ieu. Eta gede biakeun. Woi! Kenang sia? Kenang sia? Oh. Dar. Siap bu aing tadi leh. Antar kan gua apa? Atau aing parapkeun bae sama ka bebet. Usaha. Gua baing. Dar. Keke. Sana. Kali piring. Itu buai. Aing subuh. Siapa di mana piring? Itu. Sia hayang dar tuh aing subuh. Atuh gua aing tadi cer kanan gua baing. Coba bayangkeun. Tanggo aing parapkeun ka bebek. Gua baing. Ih, lur. Naon bae baing masa lagi. Oh, dar. Bingung Bayang. rada. Nang piring aing sih sebenarnya mah. Hah? Nang piring aing tadi. Di aing. Aing tadi len. Aing lewat di kampelan. Terus aing lewat, aing sangu di bangku kos kita. Di sama aing meureun. Hah? Sama aing. Oh, Nuhunnya, woi. Woi. Nuhunnya Messi sangguna aja. Buat kencang amat. Minum naon gitu budaknya. Pertama ke pertalite. Cendahan, apa? Masih budak. Aisyah, kalian. Weh, kasih aing bisa. Aing melengak nam len, kayak bu aing ngomong mah tita ulah maling len. Kirain aing lapar len, kalau tita maling kejo coba naonan. Aing mah, lawan bu aing kira lapar len, karena tita maling kejo, bayangkeun. Aneh ibu cenah len. Apa sih yang salah denge gitu? Aku aing salah denge. Ngomongna jeung kitu cenah ulah maling. Tapi aman sia lapar. Oh, Maling. Aing lapar. Oh, kalau tita maling. Tetap jasa tadi. Mantap lah, anaknya biakeun jeung eta mah. Mah, buat proyek itu bae be. Kurang subuh bae. Jelas. Ayo coba. Sebeuh, Yang deta. temen dibawakeun mah deui aing ge. Nya. Naon? Apa aing? Dan bikin bae. Tadi sajing. Wah, ini saya Goblok dong aing di dieu. dia juga kejong saya.